Saudara, teknologi kecerdasan buatan atau AI kini bertransformasi menjadi solusi nyata untuk mempermudah hidup jutaan orang di Asia Tenggara. Melalui berbagai inovasi cerdas, aktivitas harian kini dapat dilakukan dengan jauh lebih praktis dan efisien dalam satu ekosistem digital. Pemanfaatan teknologi pintar kini menjadi kunci utama dalam memberikan bantuan nyata bagi mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Semangat inilah yang mendasari perhelatan GrabX 2026 dengan memperkenalkan 13 fitur berbasis AI yang dirancang sebagai panduan cerdas sehari-hari guna memberikan kemudahan akses layanan yang lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. While I've focused on how the Grab intelligence layer helps our partners, make no mistake, this is what's powering the shift in how we want to serve all of you as well. For 14 years, you've known Grab as the app that gets you from A to B, or that brings you that hot meal to satisfy your craving to your doorstep. Today, the Grab app gets an upgrade. We're moving beyond facilitating transactions and adding new product features that make us your intelligent, everyday guide. Tak hanya menyasar sisi konsumen, transformasi teknologi ini juga menyentuh pemberdayaan bagi mitra pengemudi dan pedagang. Mulai dari asisten berkendara cerdas hingga sistem pemantauan standar kebersihan toko berbasis otomatisasi. Today, we're going to show you how Grab becomes your everyday guide. Helping you through city life to make it more easy, making travel truly effortless, and giving small businesses powerful AI tools to do more. So let's start with local life. We'll introduce you new products that make your daily routines and exploring your local neighborhoods easier. A few years ago, we launched Group Order for food, and it made it easier for people to share orders and save money. And today, we're bringing that same idea to rides. Rangkaian fitur cerdas dalam aplikasi Grab ini diharapkan mampu menjawab tantangan mobilitas modern yang kian kompleks melalui ekosistem digital yang lebih inklusif bagi masyarakat luas. Tim Liputan, Kompas TV.